Sura de Lorong Timor-Leste se celebra Tinan Renulu Restauração Independência 20 de maio. Tamane Timoruan Hotu tem que valoriza Lorone. Tamba Timoruan Barak Fakaran no Ruin, Torretan Independência. Tuir veteranos ETU Guterres Bestel Quintana e Henyak Narfatin Bali dikatak 20 de maio lorong importante Batimorwan Hotu. Tamba mahusi prosesunaru sosa horang no ruin. Idane tahu terkait dari lorong yang importante betul itu lorong historik. Ini be nama kedai Timor-Wan ting atene kata. Orang lorong itu saya independen, mas proses itu tenaru, proses itu kita sosa orang itu ni tahu tu. Niadihan komemoração lorong 20 de maio badalar wanulu e lorong idanemos forratene bamundu katak Timor independência mai ho história rasik. E a parte selok deputado si bancada Fratelin Fabian Oliveira Hateten ho celebração 20 de maio no dar lorong importante ba povo Timor-Leste. 20 de maio no dar lorong importante da kita povo Timor-Leste e mo do e mo leta hareka ka 20 de maio idane. Ita é a presidente eleito por que democraticamente foi eleito se maioria. Guilhermina Franco, Domingues Soares, STL News.